لی عفرینا روجاوای کردستان کریارین گرتن و رواندن ولاتیان جالی گروپین چکدار و بردوامه. پشتی کو گروپین چکدار درمانسازا کرد یا بناو عواش سامی لگوند قطمه یبسر نافچه شرا و رواند جدران اشکره کرن کو پاریزر و جوانکی کردجی هاتنه رواندن. جدرکی تایبت جناوا باجار عفرینه جا آرکرا راگهاند کو پنشما بوری گروپین چکدار پاریزر محمد مصطفى بلال جدادگاه عفرینه رواند و برف جهه که ندیار و بر و تانها تو زانیاری لسر چارا نویساوی تننه. درباره سدمین رواندن جدره تکس کر کو پارێزارê navborî baravwanî diber dosaya girtiyan û kesên wendayî û revandî de li dadgeha Efrînê ya ku tê de kar dike dikir lewma hate revandin. Laliyekî din li navçeyê Şiyê jê deran tekez kirin ku ciwanê bi navê Abdullah Muhammed Şewqî yê 19 salî ji aliyê grûpên çekdar ve hate revandin û berf zîndanên Cindirêsê ve hate birin. Li gor jêderên agahdar ku Abdullah Muhammed Şewqî sala borî 2018 de dîsa hatibû revandin. و الهمبر سربست بردان وی مالبات پره دابون گروپان داکو سربست وره بردان. هر دو نافبوری آنکو پاریزر محمد مصطفى بلال و جوان بناو عبدالله محمد شوقی خلق نافچه شیینه و تانها تو آگاهی و زانیاری لسروان توننه و وکوان بصادان جوالاتین کردن عفرین بیچاره نویسن و هولن مالبات وان بردوام داکو جه و شون کرین خواه زانبن و زیندان گروپین چکدار سربست ورن بردان.